Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatan wa salaman nufawwidu ila safwati khalqih habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah rilalana Yesus mak barakain kita masih sempat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam. Maka to propaiman dan rial betul makir salawat dan niya mapas salamat dari alim rabbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada kita sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah melori bahas rilalan na ieu tu mak barakae. Benar itu senti ayatna Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Rima kadana pun Allah Ta'ala, hafizu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala salati pada jagewi sempajamu. Wa salatil wusta dan niat sempaja wusta'i. Wa qumu lillahi qanitin. Dan niat pada tetoko masum paripung Allah Ta'ala qanitin dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalamnya ayatna pung Allah Ta'ala engkariasa sempaja wusta. Biasanya sempaja wusta yang itu sempajang iya engkaire ripapole ripallawanganna sempajang. Tiga ini riasan, aku nih melo diberikan pendekatan terhadap ayat ini. Yang pertama dari sisi syariat. Maka nariko syariat mak bicara, ya nariku watak kalewe engkewe mangolo riolona pengalapan. Itu syariat. Nah itu sih yang tarikan. Nah rampi Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa al-wistaqamu ala tarikat. Laskainahum ma'an badaka. Narampi pun Allah Ta'ala nariko padang kamuaki menempuh jalan yang lurus. Dan di tarika itu adalah jalan yang lurus. Nafakelori di dalamnya ayatnya pun Allah Ta'ala adalah agama Allah. Jadi tuan kewe si mata makatan ni masri agama na pun Allah Ta'ala. Laskainahum ma'an badaka. Maka kami kata Allah benar-benar akan memberikan rezeki yang banyak. Nariko tumak bicara tarekat, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada kaitannya tentang masuk mutamana nyawana di rupakat. Nariko tarekat melori bicara ada kaitannya dengan hati yang menghadap kepada Allah. Nariko syariat tubuh manusia yang menghadap kepada Allah. Tapi kalau tarekat adalah hati manusia. Ia narupa sabarang engka apa pakasian narupa tawe, ia malah perlu ripahang. Yang pertama pakasian na atiwe ia naritu teput. Yang kedua ada tongengi, dan yang ketiga lempue, dan yang keempat ia naritu labut. Yang pertama tepue ada kaitannya dengan masuk mutamana nyawana sedi rupa tau. Sehingga maka daya andai guruta de gaga onrong ridalanna atinna rupatawe tanon rewi mamiraja resesara janna kungalatan. Tiga ini riasan narikomatu lesu kiri bolata tacamingi wi yarwarota angka tumak galampuri tengah. Yer onronna nyawewe malolesu riolona pungala ta'ala. Si kira-kira masikri lor secara jannah kung Allah Ta'ala. Nah iya kaitannya tapoy hadirin yang dimuliakan Allah, maka dan diguruta masu inasifah
tamai na sa. Betuan na aga maka iya rupa tahu tepatna masuk mutamai. Iman manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu wa yanqus. Angka matandri tepatna na yeke angka to nangka nanon mo tepatna. Angka nafsu angka to nangka natama hadirin yang dimuliakan Allah. Yenar nakutana penguluta Imam Ali karramallahu wajha ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayu tarikati akrabu ilallah. Lalan agar wadi wola sehingga angka kak macawi ri Allah taala. Nah kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tarikatu yakni zikrullah. Nah iya lala perluwe angka pada riola yang dari itu aring-arangi risesi arajanna Allah taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fartafa'u." Qila ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Khilaqud dzikr." Maka Nabi tanare ko lalo ko ri daratna suruga angka lalo ko male buana. Nakutana sahabat suruna Allah taala, "Wa ma riyadul jannah?" Agar tanat-tananna agar darat suruga yenar tu khilaquz zikr ang kaki mak dapungan si mata marengarang si serajanna Allah taala ditepet na rupa tawe maksud utama wadi jadi nari ko masam pajak kita masih tepet tetapi boleh jadi nasaba ang kaki de to matepet si tongan-tongan nari Allah taala to masuk boleh masih masuk to tepet akhirnya kita melakukan sesuatu pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ajak lalu nang kita tong nania tudang masuk topor nang kileu dalam perengarangi lori Allah taala. Ini nama masuk maka de gaga tanong rewi atiwi mamiraje lori secara jannah Allah taala. Batuan na ada engke si mata merengarari Allah taala. Yang kedua pakesian na atiwi yang itu ada tongan. Maka ini ande guru tanaya ada tongangi matsui na nabi mutamai na Allah taala aga batuan matsui na nabi tamai na Allah taala batuan na ada iro ada tongange de gaga acir malabi sang adinna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rilalana atau tonganna de nangkana puade sang adinna ada tong na iya na ada engkewe masu boleh ritimuta hadirin yang dimuliakan Allah ana de gaga leput masuna boleh ritimuta na catat na malaikat. Masuna boleh ritimuta na catat na malaikai. Nariko ada makasing na catat malaikai, ada maja na catat to malaikai dia gagal leput. Itu pas sabar nariko mate si dirupato ma biasa la dero Allah taala. Na pitangi araja kosenna Allah memperlihatkan semua apa yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia di hadapannya. Sehingga perlu dipahami. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, ma biasa tu nariko mate tawe, engka to mate cawa-cawe riabu dicabut di nyawana engkau tahu mak jamaru napi cabut nyawana sehingga waktu tanana si di rupa tahu ma biasa mat cerita wah nyama panasayano mana sing salama cawa-cawe na mati engkau tahu maka dah ai manra sayano napa de tenari calana magai matengangi cawa-cawa matengangi cabir matengangi mata musuh ni cabut nyawana nah ye kehadirin yang dimulakan Allah de nak di maci dasar ye narik kue macam di dasar mega tu masalah. Tiga neriasan, wadi jadi cawa-cawe nasabar hipitangi suruga waktu namelo dicabu nyawana na ye kia ipadangi maka ditanya tu orang mukor cawa bawah. Engkau tahu macam geru mata musuh dicabu nyawana tapi wadi jadi waktu nani teranaka na ye kiri padangi pengalatan maka ditanya tu orang saya. Jadi yero dia wadi manci dasar. Iya, dinge manci dasar iya nari itu pangkau kena rupa tawe watuna tuo berilbok na tanah. Maka den toriolota sidi pangkaukan si sabu ada bakal malah bimu ini iya sidi pangkaukan. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ro de gagal agi ripuada agi masuk boleh timuta mesti na catak malaikat. Ayana he pakasian akhir yang kedua yang nari itu ada tongan. Batuan ada tuan kele maka singatinna mangolo ri Allah taala narik ko mak bicara dega gana puada sangadinna ada tong. Kemudian yang ketiga pakasian ati wener tu lampu. Maka de iero pakasian lampu meliputi tubuta idi rupa tawe. Matsui na sunnah tamawi na parandu. Aga batuanna
Maka iro to angke pa boleh pakai siang de gagalalan na jokai sanga dina lampu. Sabanari kon ka to makasi sampajanna. Ne yega darat na mitawi si mata na jokai na ala gagana berarti dia pun makasi. Nah sabat dia na pojok lampu. Ayana rupa sabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberikan gelar Al-Amin. Biasanya Al-Amin yang dipercaya baik oleh musuh, lebih-lebih terhadap kawan. Nah, dia baga kue perguruan tinggi yang mampu memberikan gelar seseorang Al-Amin. Atau malampui. Nah, sabairo Nabi ta kafire selen musuh Rasulullah ataupun kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkena yakini maka iyo Muhammad malampui. Nah, itu na lampu yang perlu ya. Nah, sahabat tentu maka ada kinari ke malampu mana kiri rupa tawe tua lebok natanewe. Tidak perlu ada penjagaan kalau malam. Benenge malampu mana kiri rupa tawe dia na perlu ke polisi. Jagewi warang parata, jagewi agagasta. Nah, sabab mage malampu mana ki. Nah, yeke si kumo pungala taala maweriki pengajaran, maweriki aturan. Nah, panurunga ki nabi. Nah, yeke mega rupa tau lampu napa jiku. Lampu napa jiku. Tiga ini riasa, mana seni anu malampu na yega majekue na kuada. Contohnya, yaitu nareko mapangewangi tahu ini. Dua atau mapangewang maka ada anuku, nan dia angka to maka ada anuku to. Berarti angka na to mapale salah sewan. Nah, sahabat tidak mungkin orang mapangewangi nareko de gaga anu adina pangewang. Pasti salah satu di antaranya ada dua orang yang salah di situ. Oleh karena itu, doang kewe pakai tinggi lampue atinna malampu pakasian na tubuwe ia nartuang ke malampu ripalawangan na rupa tawi. Bukan hanya kepada manusia tapi jujur kepada Allah, malampu kiri pungala taala, malampu kiri nabi tanan nia malampu kiri pada rupa tawi. Ia naro syahada lalam petana idi rupa tawi, riolodena pada tori pancaji, puraki natani pungala taala alat tu birak bikum. Ia naro syahada lalam petata ini. Alat tu birak bikum musabdiga maka daya puang. Nareko masaka ki deni sabiero ena tunang kanana de pana jaji na mate. Yari ga masui na mate. Tapi iya na pas salamai pungala taala na sabari kata pura ma janji alam tu birakikum. Mate ni sahadat ta idi qalu bala syahidana. Puang ria je puini maka da idi na puang. Nate na pungala taala asuno na sabak salama ko na ye ka ingarani asalamakan nge tagat tungi po dari pangkau kamu tu mate. Masuni nasabah asalamakan. Jadi pada pura mana ki majanci riolona pungalatal. Pura mana ki majanci. Yana ro syahada lalam petan. Sehingga monro ki rebona tanaewe ribuada ni syahada asyhadu Allah ilaha illallah usabiwi de gaga puasa ngadina pungalatala nan nia usabi Muhammad surona Allah taala. Ngarampe ande guruta pata sapue maka dai al abidu wal ma'budu wahidun. Maiga to salah paham. Al abidu wal ma'budu wahidun. Puangi nani atai witi diwi. Ayana mega to dina sampaja magi de ta sampaja ne na ag biala masampaja ata na kuah masih. Padahal sino ngatongan hadirin yang dimulakan Allah pahangan na ritujunna ye agagaiwe al abidu ahadun naya pungala taala sewai wal ma'budu wahidun naya rupa tawe naya tawe sedimi naya ka memang betul sedimi rupa tawe naya ka rupa tawe mi mega. Rupa tahu mega. Deno diribalik maka da iyo puangi sedi na ye ka anur sompe mega salah. Kapa maka da kipungala taala sedi na ye ka anur sompe mega isompa salah. Pahangata. Ina tu mega. Joka kiri bulu marelau pungala taala to dia sia kate. Deni ga pungala taala ka sabab mage kita menyembah, kita meminta kepada gunung. Kita meminta kepada pepohonan, kita meminta kepada sesuatu yang diciptakan Allah. Magi tanna mataruni marelori pungala taala na alena mana pancaji sini na anwang kewer lebuk na tanai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi di pungala taala ini maka ada ahadun kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah itu esa. Yang dimaksud esa tidak berbilang, tidak mungkin jadi dua. Yang mana rekoki maka daki wal ma'budu wahidun naya termasuk pesedi tapi bisa berbilang. Sehingga bahasa ra'i makari wahidun isnaini salasa. 1, 2, 3. Tapi nareko makari ahad itu harga mati bahwa Tuhan itu memang hanya satu. Kemudian yang keempat pakasian atiwe yenari tulabu. Naiya laboewe maliputi nyawaewe idi rupa tawe.
Sehingga maka dan diguruta mersui na lingrung ripung Allah Ta'ala na niat tamai na lingrungi wi atana. Aga batuan hadirin yang dimulakan Allah, iya roto malaboewe, sipa ala bongange, engkatofi tituru pamasena pungala Ta'ala. Nareko maka singatin nama songkor pungala Ta'ala, mabarsa tahu itu? Mabarsa. Inar na kada pungala Ta'ala, inar na narampi Nabi Muhammad SAW, maka da tau mamulangit tama di suruga, iya nari to malaboewe, engkewe tuor lebok na tanewe, na pakai buna warang parana, rianu na purio pungala Ta'ala. Na yekia tosogi maka die marimun kita masuruga nasaba iri tu megalada pakutanata aga pakutanata pule pega warang parangi muala na nia pule pega mufalau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Yesus puruki nareko makurangi warang para na reki pungala Ta'ala nasaba makuratu tumatu pakutanan kewe na reki pungala Ta'ala. Ina rupa sabara engka se dipabalu watuna lesu nadega tarala barana nasa alhamdulillah. Sewa waktu, les boleh mabalu na mega nasaro, na puade alhamdulillah, masih lang ibinina. Magi di deng, nariko engka tarala alhamdulillah, nariko diga tarala lebih pa alhamdulillah na. Maka iseng ebeneku, alhamdulillah syukur kan nariko diga tarala, batuan nada ditus itu gaga fakutanana pungala Ta'ala, ria lalu na irosoi. Eka nariko engka tarala, megalat datu fakutanana matu pungala Ta'ala, boleh pega muala waramparani, dan nia boleh pega mufalau. Nah iya ditujun waran perang hadirin yang dimulakan Allah telu bawa ya punangi. Nomor sedi anu purewe yanre nanti dijuku jenero ripake engka kekuatan sama sompari pungala Ta'ala. Yang kedua anu purewe ripake na buru yaitu na ripake we pakaian ripake masam pajan atau ripake we yuker masigi motor angkewe ripake lori masigi ipake masompa. Dan yang ketiga anu purewe ya sedekah dengan hati yang ikhlas na tarime pungala Ta'ala ini menurut talga punata. Ustaz, mega juga luku. Iya mega, tapi belum tentu milik kita. Mega otota belum tentu. Mega orang perata belum tentu. Tetapi ia minta luwe manjaji apunata risesena pungala Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian, yeronai salatul wusta kita tinjau dari segi hakikat. Maka itu adana panrita partasauku dua temasarang, telu temalesan. Perlu pada ripahan. Nah iya dua temasarang, ia dari pungala Ta'ala. Nah iya Nabi Muhammad. Tubuhewe na nia nyawewe dewa ni masarang. Kaapa masarangi tubuhewe na nyawewe maka dati mati. Jadi nariko engka rupato masompa tubunna mi bawa na pake masompa de na suku asompana. Neka nariko engka to nyawana mi bawa na pake masompa majapunna lopangi itu pasom asompangan. Ayana mega to macapai. De na jok terima sigi majuma nariko juma. Dena joka dena pego isang pajangi nariko naras isang pajang magi dena pego nasaba macapa. Nasustas dia na perlu tujuh masigi masuk pajang. Sudah ngeri boleh matole ipata tungku parengarang iri pungala talka merengarangi. Nah iya nasa bisa nasam pajangi parengarangi. Cucu ni parengarang tetapi dua tamasara tubuh na nyawa. Nariko tubuta masuk pari pungala Ta'ala dena suku. Deka nariko nyawa mi bawa ripake masong pari pungala Ta'ala batuana sikrita mi bawa na degaga pangkaukan, degaga syariat elupan. Jasa ngelupa degaga guna-gunan. Aina narampe andre guru ta Imam Malik dalam kitab Tanbirul Qulub Asy-Syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat itu adalah lemah. Batuana ada masem pajaki na degaga peringarari pungala Ta'ala malam itu pakas biasa. Na yeka wal hakikatu bila syariatin batila. Na yeto sinareko hakikin na mibawa si mata riturusi na de naripegoi syariai batal. Batuan ada muni maga igana peringatar pungalatal tapi de nepego syariai masolak. Digaga syariat masolak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya nahe tugunannya nyawa dipake mangolori pungala Ta'ala na digaga tarima sangadina pungala Ta'ala. Maka singi sikirit na tubuta nanya sikirit na nyawewe. Maka singi sikirit na tubuwewe pego isang pajange, pego ipuasaewe, pego isakay narikong kawaran parata, pego ihajewe nariko mampuki, banti pada tarupatau, pego ang kata paule. Naye ka sikirit na nyawewe iyan ay alsungan na sikirie na niya aring-arang ngari pungala Ta'ala. Yan na nakana nabita, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Pada pakabarui tapamu nasaba kalimat la ilaha illallah. Nah nigi to pamega sikri na kalima la ilaha illallah ya na tahu si mata pakabarui tapan. Nah yeke ngaran
zikir la ilaha illallah adalah zikir nyawa antara manusia dengan Tuhan. Tetapi pakoling memang ajak agama zikir nyawa bawang, na ye kedena pace tubunna hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salatul wusta. Ya sange hakikat. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sompe pungala ta'ala seolah-olah engke mita tale pungala ta'ala. Neka nariko di mulai mita tale pungala ta'ala, yakiko dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala malak dai mita ko. Ina riyasa ainul yakin angkator rana-rana pangulu ta'alim karena Allah wajah. Waktu nanakan nafana ajena na puade makan nariko melo ki cabu iro panewe bitiku cabu nariko masam pajaka. On robatena pakasinna paringarana pangulu ta'ali ri pungala ta'ala ri cabu iro anak panewe ri bitina na ye kedena panadin. Na benenge dina sampajar watwe dina makaseringarana namu iges-iges miro anak panewe kalito pangulu ta'ali. Na ye kana sa cabu nariko masam pajaka sehingga makasingarengarana ri pungala ta'ala dena sading ricabu anu mapadir sesena. Ayat pasabaran sompe pungala ta'ala seakan-akan kemita tale neke nareko de mite yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mita. Ayana riyada as-salatul wusta yana itu pak sempaja palawanganna 5 waktu. Batuana ada antara loron asar misalnya. Pura ki mas sempajan tuan kere pura papole sempajan nafas sempajan salat ustana ri palawanganna waktu ewe. Contoh yang pertama, atikta, kurang nari puada maka ada tepe, ada tongang, lempu, dan nialabu. Batuana ada, mesti nari kopura ni mas sempaja atau mas sempajangnya si tongan-tongan nari kopura mas sempajang, dek nagaga ada belena, dek nagaga anu majekko na papole, nasabak mage, napas kelori ni maka de alakukan ni sempajang na ripal lang awatuna. Jenari komelo ki mitay sempajata, maka siga iari kana de, nari kopura ni mas sempajang, kita ni pangkau ketat. Kapan makasih sempajata na ye kia gulilinna bali bola ta digaga ye wasiwada de potun makasih sempajata. Kapa pura ki mas sempajang na ye ka de topo ni sepatileng makara tega di sekolah ku tega sekolah na tawe na sabak na pasti kada mana ni. Ni tanah mo ni mana na kada mana berarti deba na makasih sempajata. Batuan ada na gau tenia ada na cigau. Nega tu ada na cigau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yanahe engkap palaherangi masuk mutamana nyawata batuana ada masui masikri tamai masikri toy batuana ada idi rupa tawe dia napatu engka ki masikri lo secara janna pungala taala nasabatu buta di bawah nyawata mamuare wa baraka pungala taala sehingga pakaswiata semakin bagus semakin meningkat dan semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wa sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.